President Yoweri Museveni okuraganisa okukora enguuto ya bwizi bwera Nyakambo Nsika n'obuyaba ryo mu district ya Buhwejo arikusherura akaruru ogurale yagikorera hakichayi cya Kajumbura Primary School erikushanga omugomborero y'engajo Your Excellency, twenda kusima abakugira ngo manifesto yawe otiremo okuto okuruka Bwizibera Nyakambu Nsika Nyakashaka Nyakabirizi. Thank you so much for putting it on the NDP form, and the people of Buhwejo appreciate it. However, it is unlikely. President yagaruka yashaba abanyabuhwejo abinita karice okurekeraho kuhinga amajani ahabwo kuba tebarukwija kuganyirwa mu cyango ukehanga bitakeraho atwara ibiteza nyundi rwanja amurutera reforma tino umukristini zama nyukristini enyidi zenyama mwazero ato umjamu jara kunyanga umwana mashini nafo abanyabuhwejo basima mukuru w'ihanga ahabwe byabakorire kandi ngo nebyabaraganisa nebekuru omu district yabo akagaruka akakora ikintu shukuru akagamba ngo company bakweta China 18 bagire contract yokora rukuto rwitu Bwizibera Nyakambu Nsika Nyakashaka Nyakabirizi kandi na enguto zindi nazo tube twazimuhire korwa Bihanga Butare okuruka Nsika Butare Bihanga Cyambura mbweno president yagira ngo naza kutereza namizi Excellency, bakusali kubingokoro, Excellency Siba, aba Paris government model, zende swatire Buhwejo, kurge myaka, makumyabiri na kubeza imyaka, makumyabiri na abantu basha abo bantu bakurikiraho nene kutezo mwako mungireho bayongera abantu ba beneficiaries bo kurenga ikuri umushobora yawo na kugerageza kubamizi na kudacho irrigation engineer ungari maki capacity yo production mukuru w'ihanga yakwasaba arabiremo mu karuru ka NRM Primary Zebendera omu butongore President Nyanchakare naija kumuraho okukora campaign kandi naija garuka mu izoba ryo kubanza ari okukora campaign ze omu district ya Rwampara hamwe na Mbarara City gasha kwa Juliet Charsima.